poslednja 2 dana u 3 obraćanja predsjednik države Srbije je najviše govorio o Parizeru i o meni. I naravno, po starom dobrom običaju, govorio je laži o meni, kako sam ja ukrao nekakvih 800.000 evra, ranije je to bilo 300. Tu temu najavljuju njegovi tabloidi da će u narednim danima da se bave tom temom i da rade reciklažu neke izmišljene afere o kojoj je pisao Srpski telegraf, evo još 2017. godine, dakle pre 6 godina je o tome Telegraf pisao, ja sam njih tada tužio i pravosnažno osudio zbog laži koje su iznosili u ovom listu, ali njima očigledno ne smeta da nastave da se bave time sa jednim jedinim ciljem da mi nanesu političku štetu i da pokušaju da me diskredituju. Što se tiče ove teme, hoću da poručim Aleksandru Vučiću da za razliku od njegovih roditelja, moj tast danas, pored toga što je penzioner u svojih skoro 70 godina, mora da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom da bi preživeo, kao što najveći broj penzionera danas jedva sastavlja kraj sa krajem. Za razliku od njegovih prijatelja, pajtaša, stranačkih kolega, mi nemamo ni skupocene automobile, ne vozimo se na skupocenim jahtama, nemamo vile po raznim svetskim destinacijama, nemamo stanove po Beogradu, niti u Beogradu na vodi, nego živimo kao normalni ljudi, trudeći se da prežive u ovoj državi od svog rada, kao što je to danas slučaj sa najvećim brojem građana Srbije. Što se mene tiče, nikada ni jedna institucija države Srbije me nije pozvala ni da dam izjavu, ni na jednu laž koju ste govorili o meni svih ovih godina. Nikada. Ispitano mi je poreklo imovine od 2010. godine. Sve unakrasno. I stojim ovde pred građanima Srbije, svestan svega što govorim. I ako sam ja za bilo šta odgovoran, tražim da za to i odgovaram. A ove medijske laži ćemo raspraviti na sudu, kad tad će se saznati puna istina. Mene nećete zaustaviti ovim lažima i obmanama, nećete me sprečiti da nastavim da se borim za normalnu i uređenu Srbiju, jer mislim da je to obaveza i mene i svih drugih građana koji žele da žive u normalnom društvu i da njihova deca odrastaju u normalnom društvu. I na kraju, pošto je predsjednik najavio da će danas jesti parizer, hoću samo da ga obavestim da je danas sreda, a sredom se posti.